Никита Сафронов Чорапчеттан төрүттә болар. Көңүл тустууга Российская Федерация спортун мастера. Онотон биленги тургунан көңүл тустууга Ырахан яанна олаттарга Сахабыт Республикадан бир инники кескиле. Капсаяжак румундуктан онда келене утары 95 келеле таата талап курда ола Саха Республикадан спортун мастера Леонид Попов капсаяр. Бу өстөрәттә капсаяр болоктактар билер менен Тавнетерген Никита Сафронов Өлүхүйен, қапсағайынан өлүхүйен көріқтегелерге сотчат бақта кейселік кенеттона үсі сүріннен көңіл тұстуынан білген олығынан әйінжақ студент Қодығылу ленге федеральный университетка физкультурный институтка магистратураға үйренеді. Ондан келіне отары Леонид Попов оттан номно қапсағай қайғачылар, спорты сағайғачылар бейребелдерін ұлбыт жоғыз болар. Bu otodan ekidince sütte bir sınırda sütte olanlık beyden adımlar koçaatna uta hangla sapsayır samay bastın kılbar bırakılır olur bu da kılbar bulup bırakılır olur kene 15 kelene ahır düryanına olatırga kapsayır sütten taksa kelene ağacan kaydakta kurdu kırıvay bırakılır olur norot bir keleberin alıp gök munduktan dostlar Leonid Popov benegin 15 kelene dostlar Leonid Popov hürmet Allah'a Begotaragay Yuri Vasilyev, Grigoriy Popov, Ardarxana Vladimir Androsov hürmetin Qastategollar Ardarxana hürmet bir Allah Federatsiya Bobagan Örünkömüs Türüyorlar